Ikaze mwese kuri online aho tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho aya makuru yacu aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Muri aya makuru rero turaza kuyahera ari kuvugwa mu Rwanda, aho turababwira ko abiga mu ishuri rikuru rya gisirikare basobanukiwe iby'urugamba rwo kubohora igihugu. Naho mu Rwanda mu minsi mike ishize hari ibyamamare byasabye bikanahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda, kandi muri aya makuru turaza kubabwira ko ingo zirenga 94% zo mu Rwanda ziracyatekesha amakara y'inkwi. Ese byaba bihagaze bite? Turaza kubabwira ko meya wa Nyamagabe ntiyatunguwe no kuba ayobora akarere gakennye cyane mu gihugu. Turaza kureba ibyo biri kuvugwaho. Turajya mu mahanga, aho turaza kubabwira ko umujyanama wihariye wa Trump uherutse i Kigali yashyize mu majwi y'u Rwanda na RDF. Ese byaba ari ibiki yavuzeho? Umwuka si mwiza rero hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Turanyarukira hakurya y'umugabane wa Afurika, aho turababwira ko Qatar yiyemeje kuba umuhuza mu kibazo cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mukomeze mukore subscribe muri benshi online, naho tubafitiye amaserivisi menshi ndetse n'aya makuru turimo kubagezaho ari mu magenda avugwa hirya no hino ku isi, nayo murimo kuyakurikirana aho muri hose. Ahandi hantu wabona ibiganiro n'amakuru byiza usibye kuri online. Twizere ko mumeze neza rero mukora subscribe, kandi aho muri hose mwese turabasuje. Aya makuru tugiye kubagezaho ndiye menshi n'Imana. Reka tuze mu kanya gatoya tuyarambuye. Ikaze bakunzi bacu aho muri hose hatandukanye, muri aya makuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye. Aya makuru tugiye guhera mu Rwanda, aho tugiye kuyanzikira kuri ari kuvugwa hano mu Rwanda, aho tugiye kubabwira ko muri aya makuru abiga mu ishuri rikuru rya gisirikare basobanuriwe iby'urugamba rwo kubohora igihugu. Aya ni amakuru rero murimo mukurikirana hano kuri Adi Rwanda TV, ni Adi online, aho murimo kudukurikira muri ahantu hatandukanye. Abanyeshuri biga mu ishuri rikuru rya gisirikare icyiciro cya 13 batangiye urugendo
rugendo shuri rugamije kwiga no gusobanukirwa uko ingabo zahoze ari iza RPA zatangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Hanyuma uru rugendo shuri rwatangiye ku ya 15 rukazageza ku tariki ya 19 Mata 2025, rwahereye ku mupaka wa Kagitumba, aho abanyeshuri bahawe ibisobanuro birambuye n'abasirikare bakuru barimo abajenerali mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abandi bagize uruhare mu rugamba rwa RPA rwo kubohora igihugu. Ibiganiro bagejejweho bigamije kubaha ubumenyi bwimbitse haba mu bikorwa ndetse no mu mayeri atandukanye yaranze ingabo za RPA mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Intego y'uru rugendo shuri ni ugusesengura no gukora ubushakashatsi ku ntambara z'ingenzi FPR cyangwa se RPA yarwanye mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora, hibandwa ku kuntu urugamba rwateguwe mu buryo bunoze no mu bikorwa ndetse no mu buryo bwa tekinike kugira ngo bahakure amasomo y'ingirakamaro. Urugendo kandi rukurikira izindi zanyuze mu nzira y'ubuterere turimo Mutara ndetse na Byumba, Ruhengeri, Kigali ndetse no mu ntara y'Amajyepfo. Aya makuru rero murimo kuyakurikira hano, aho ushobora kudukurikira kuri chaîne ya YouTube turi Ad Online ndetse cyangwa se Ad Rwanda TV. Hanyuma rero muri aya makuru mu minsi ishize mikeya mwumvishe ko DJ Ira yasabye ubwenegihugu kandi akabwemererwa, ariko hari abandi babuhawe n'abanyamahanga. U Rwanda ntirwahindutse ahantu h'ubukerarugendo n'ishoramari gusa, ahubwo rwabaye urugo rushya rw'ibyamamare byinshi bituruka mu karere ruherereyemo n'abandi bakomoka ahantu hatandukanye ku isi. Muri bo harimo abakinnyi, abo mu myidagaduro, ibyamamare kuri televiziyo n'abandi benshi basabye bakanahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. Uwo tugiye kugarukaho ni DJ Ira, uyu muhanga mu kuvangavanga imiziki akomoka mu Burundi. Tariki ya 15 Mata 2025 yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda nyuma yo kugeza icyifuzo cye cy'uko abukeneye kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yari yahuriye n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali muri BK Arena muri gahunda yo kwegera abaturage. Hanyuma kandi yitwa Grace Divine Iradukunda, yavutse mu 1997, akurira Igitega mu Burundi, yimukira mu Rwanda muri 2015. Kuva yatangira umwuga we muri 2017 yakuze aba umwe mu ba DJ b'abagore bakomeye mu Rwanda, azwiho gucuranga mu bitaramo bikomeye. Hanyuma hari n'undi witwa Winston Duke, umukinnyi wa filime w'icyamamare. Winston Duke wamenyekanye cyane nka Mbaku muri filime ya Black Panther ndetse yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda muri 2023, kandi yari mu bitabiriye umuhango wo kwita izina ingagi ku nshuro ya 19. Muri uwo muhango rero yahawe izina Intarumikwa, bisobanura Resilience Giant, ku mwana w'ingagi mu rwego rwo guha icyubahiro n'indangagaciro za nyina wapfuye. Yavutse ku wa 15 Ugushyingo mu 1996, avukira mu mujyi wa St Paul mu gihugu cya Trinidad na Tobago, ndetse Duke yamaze imyaka ye y'ubukure
kure Brooklyn New York aho umuryango we wimukiye afite imyaka 9 uretse kuba yaragaragaye muri filime yakunzwe nka Black Panther hari n'izamenyekanyemo zirimo Wakanda Forever, You Flavors, Vegas and Gum, Infinity War n'izindi ndetse hari ikindi cyamamare cyitwa Eugene Anangwe. Uyu Eugene Anangwe nawe yavukiye muri Kenya we n'abandi bantu mu 296 bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda muri 2024 nyuma y'imyaka hafi 20 akorera itangazamakuru mu Rwanda, akora kandi mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, akaba yaragize uruhare mu bikorwa bitandukanye by'imbere mu gihugu by'umwihariko mu rwego rw'itangazamakuru. Abandi wamenya rero ni Amandine Ndikumasabo, ndetse uyu nawe yahawe ubwenegihugu. Ndikumasabo ni umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda RBA, akomoka mu Burundi, yageze mu Rwanda muri 2008 ubwo yari aje kwiga. Ikifuzo cye cyo kuba umunyarwandakazi cyatangiye kugaragara ubwo yari mu ngando itorero rinyuramo abanyeshuri bose barangije amashuri yisumbuye, aho bigishwa indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda, gukunda igihugu no kukirinda, ibyatumye yumva ashaka cyane kuba umunyarwanda, ndetse amaherezo abona ubwenegihugu muri 2023. Undi wabonye ubwenegihugu rero ni Ken Gasana. Uyu witwa Ken Gasana nawe ni icyamamare cyane, ni umukinnyi mpuzamahanga wa basketball wabigize umwuga. Yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda muri 2022, ariko nanone yavuze ko icyatumye asaba ubwenegihugu bw'u Rwanda ari uko yakinaga basket ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'igihugu. Undi rero wamenya ni Meddy Kagere, nawe ni Meddy Kagere benshi muramuzi, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka muri Uganda, yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda muri 2011. Hanyuma rero nawe yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda muri 2018 nyuma yo gukinira ikipe y'igihugu Amavubi kuva muri 2011. Kagere Meddy w'imyaka 39 y'amavuko yakiniye amakipe nka Mukura Victory Sport, Rayon Sport, nyuma Kiyovu Sport ndetse na Police FC, Atarako FC, Mbare Heroes n'ayandi makipe. Ubusanzwe ubwenegihugu bw'u Rwanda buboneka mu buryo butandukanye, nko kwaka ubwenegihugu buturuka ku gushyingirwa, ndetse mu gihe hari n'ubuturuka ku kugirwa umunyarwanda, ari nabwo abenshi muri ibi byamamare bahawe. Rero reka dukomereze aya makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho murimo kugenda muyakurikira hano kuri Ad Online ndetse hani Ad Rwanda TV, aho murimo kugenda muyakurikirana. Hanyuma rero tugiye kuyakomereza kuri ari kuvugwa mu Rwanda. Nk'uko mubibona, ubushakashatsi bwa 7 ku mibereho y'ingo ACV7 bwagaragaje ko ingo zikoresha ibicanwa bibungabunga ibidukikije mu Rwanda zageze kuri 5.4% muri 2024, zivuye kuri 1% muri 2017. ubwo bivuze abakoresha ibijyanye n'amagazi. Ubushakashatsi rero bwakorewe ku ngo ibihumbi 15,066 bugaragaza ko 55% by'ingo zo mu Rwanda zigitekesha inkwi, mu gihe 18% zikoresha amakara. Ingo 0.3% zo zitekesha ibisigazwa by'imyanda bahinze, naho abatekesha gazi cyangwa biogaze n'amashanyarazi ni 5.4%. abagitekesha
inkwi mu migi babarirwa muri 34% mu gihe mu cyaro ari 93%. Amakara niyo yiganje mu banyamujyi kuko akoreshwa n'ingo 51%, ariko mu cyaro ni 6% gusa batekesha amakara. Ndetse ingo ziri mu mujyi wa Kigali zitekesha gaze zingana na 23%, mu gihe zitekesha amakara ari 59%, naho abagitekesha inkwi ni 17%. Imibare ya Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko muri 2021 muri Kigali hinjiraga imifuka y'amakara ibihumbi 61 buri cyumweru, bituma ingano nini y'amakara acanwa mu gihugu yiganza mu murwa mukuru. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko umubare w'abakoresha ingufu zitangiza ikirere ukiri hasi cyane, ariko hakenewe ishoramari ifatika ryatuma ibicanwa nka gaze bihenduka kurushaho. Ati ni uburyo bwo guteka dukoresha ingufu zitangiza ibidukikije cyane cyane amashanyarazi na gaze, 5% ni hasi cyane, ariko uvuye kuri 1% naho hari ibyagezweho, ariko ntabwo bihagije. Ni ukuvuga ko tugomba gukomeza gushora imari muri ubu buryo kugira ngo gaze irusheho kuboneka. Gaze cyane cyane iboneka mu mujyi, ariko mu byaro gaze ntabwo ihari neza. Yongeyeho ko no mu mujyi hari abavuga ko ihenze, no kuvuga ko kugira ngo ihenduke tugomba kuyishoramo imari kurushaho kugira ngo iboneke ari nyinshi kandi ku giciro abantu bose bakwibonamo. Imibare igaragaza ko mu ntara y'Amajyepfo 89% batekesha inkwi, ari naho hagaragara benshi bakoresha ubwo buryo. Hakurikiraho Amajyaruguru ari ku kigero cya 48% muri 2021. Minefra yagaragaje ko hakenewe ishoramari rya miliyari 1.32 z'amadolari y'Amerika kugira ngo muri 2030 igihugu kizabe kimaze kugabanya ikoreshwa ry'amakara rigere kuri 42%. Muri 2024 ikigo gishinzwe ingufu REG cyagaragaje ko ingo ibihumbi 361,850 zari zimaze kubona amashyiga agezweho zifashisha na nkunganire ya leta binyuze mu mushinga wa Tekera Heza. Muri uwo mushinga leta yishyurira abaturage 70% by'igiciro cy'ishyiga, umuturage akishyurira 30%. Aya makuru rero murimo kuyakurikirana hano kuri Adi Rwanda TV online, aho turimo kugenda tuyabageza hari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru ukaba wayakurikirana kuri iyi chaîne yacu ya YouTube wacikanywe. Hanyuma rero umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Niyomwungeri Idebrand yavuze ko batatunguwe n'igipimo cy'ubukene buri mu karere ayoboye, kuko mu myaka yari yabanje hari ibarura bakoze babona ibipimo bijya gusa n'ibyo byabonetse. Ubushakashatsi rero bwa karindwi ku mibereho y'ingo mu Rwanda AICV7 bagaragaje ko aka karere gakenye kurusha utundi ku rugero rwa 51.4%. Niyo Mwungeri Idebrand yabigarutseho ubwo yaganiraga na Radio Rwanda, yemeza ko bagiye kwiga ibyo bakora ngo aka karere kagabanye ikigero cy'ubukene mu baturage bagituye. Ati ntabwo byadutunguye cyane kuko mu ibarura twakoze mu mwaka wa 2022 urangira ubwo twatangiraga gahunda yo kwivana mu bukene, byagaragaraga ko turi hejuru ya 51.4%. Yagaragaye mu bushakashatsi bwa 2024 bivuga ko imbaraga
twakoresheje guhera muri 2022 kugera 2023 ubwo mu gihe cy'imyaka ibiri zagabanyije ikigero cy'ubukene kuko icyo gihe twibonaga turi nko kuri 53% tugera kuri 51.4 yagaragajwe. Hanyuma rero Meya Niyomwungeri yavuze ko gahunda bashyizeho zitakuye umubare munini mu bukene, bityo hakenewe kongera imbaraga mu byazamura imibereho y'abaturage. Turabanza dukore ubusesenguzi turebe n'iki dukeneye gukora, abo tugomba gufatanya, noneho nyuma turebe kubera iki twakoresheje imbaraga nyinshi ariko ubu zikaba zigaragaza ko zitagabanyijeho umubare munini wabo tuvana mu bukene kugira ngo uriya mubare nawo ugabanuke. Yashimangiye ko umwaka w'ingengo y'imari 2025-2026 nawo bazawukoresha mu bikorwa byo kuvana abaturage mu bukene ku buryo hari benshi bazabwigobotoramo. Imibare rero igaragaza ko ubukene mu Rwanda bwavuye kuri 39.8% muri 2017 bugera kuri 27.4% muri 2024, mu gihe ubukene bukabije bwageze kuri 5.4% buvuye kuri 11.3% muri 2017. Ubukene mu bice by'imijyi bugeze kuri 16.7% mu gihe mu bice by'icyaro bugeze kuri 31.6%. Ubukene bukabije mu mijyi buri kuri 3.1% mu mijyi, mu gihe mu byaro bugeze kuri 6.4%. Turere 10 dukenye kurusha utundi ni Nyamagabe, Gisagara, Rusizi, Nyanza, Nyamasheke, Rutsiro, Nyaruguru, Kamonyi, Rubavu ndetse na Karongi. Dukomereze aya makuru yacu kuri kuvugwa hanze y'u Rwanda, ariko by'umwihariko dukomeza tureba ku biri kugenda bivugwa ku Rwanda. Aya makuru tugiye kuyakomereza kuri aya arimo kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gushyira u Rwanda mu majwi zirusaba kuvana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zivuga ko ruhafite. Amerika yarwikomye biciye mu mujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ku bijyanye na Afurika, Masade Bulos. Hanyuma mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane yagize ati, turashimangira icyemezo duhagazeho, u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwose bwa gisirikare kuri M23 ndetse rukavana ingabo zose z'u Rwanda ku butaka bwa RDC. Bulos mu ntangiriro z'uku kwezi wari i Kigali aho yakiriwe akanaganira ibiganiro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yavuze ko afite icyizere cy'uko impande zose zirebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa zizashobora kugera ku gisubizo cyihuse. Rero Amerika iri mu bihugu byakunze gushyira igitutu ku Rwanda birushinja guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe we mu 23 zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kinshasa. Muri Gashyantare uyu mwaka, Washington yafatiye ibihano umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Gen. Ted James Kabarebe, imushinja kuba ari we uri inyuma y'ubufasha bw'u Rwanda kuri M23. Ariko i Kigali ku ruhande rwayo aho yakunze guhakana ko hari ingabo yabifite mu burasirazuba bwa RDC, gusa ku rundi ruhande ikemeza ko hari ingamba z'ubwirinzi yashyize ku mipaka y'u Rwanda mu rwego rwo gukumira icyaturuka muri Kongo kigahungabanya umutekano. Aya ni amakuru rero ni gukurikirana no kuri Rwadi Online ndetse ni kuri Adi Rwanda TV. Turi mu makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi muri ano masaha.
amakuru murimo gukurikirana kuri ino shene yacu ya YouTube. Ingabo z'Uburundi rero zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntizibanye neza n'imitwe yitwaje intwari y'ihuriro rya Wazalendo nyuma y'aho impande zombi zinaniwe kumvikana ku mitegurire y'urugamba rwo kurwanya AFC mu 23. Abarwanyi benshi bo muri Wazalendo n'abasirikari b'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira nyuma yo kwirukanwa na M23 mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Bukavu. Aba barwanyi rero bashyigikiwe na leta habanje guhangana n'ingabo za radisi bazishinja ubugwari kuko ngo zatinye urugamba zishaka guhungira mu bice birimo Karemiya mu ntara ya Tanganyika. Ariko Wazalendo bamaze iminsi bagerageza kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo bagerageza kubyisubiza, ariko byabaye by'ubusa kuko akenshi basubijwe inyuma rugikubita. Hanyuma rero ikindi wamenya, nyuma y'igihe baranywanye n'ingabo z'Uburundi uruzinduko Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Umuwadi wa Mvita yagiriye muri Uvira tariki ya 7 Mata 2025 bahishuye ko umubano w'impande zombi wazambye cyane. Umwe mu bayobozi ba Wazalendo yabwiye Minisitiri Muwadivita ko iyo abarwanyi babo bashaka kugaba ibitero kuri AFC mu 23 ingabo z'u Burundi zibabuza kandi baba babonye ko bashobora gutsinda. Yagize ati twebwe Wazalendo duhura n'imbogamizi ku rugamba muri hano n'umuyobozi wacu hamwe na komanda mu rwego rw'akarere, mutubwire intego n'ubutumwa by'ingabo z'u Burundi hano mu gihugu cyacu, uko turi hafi yo gutsindira umwanzi muri Kamanyora. Abarundi bahora batubwira bati oya ntabwo mwemerewe gutera umwanzi hano. Minisitiri Muwadivita yagerageje guhosha umwuka mubi asobanura ko Burundi ari inshuti ya RDC bityo ko ingabo zabwo iyo zibabuza kugaba ibitero kuri AFC 23 biba byatewe nuko zifite uburyo ziteguramo urugamba haba ku manywa cyangwa se nijoro. Wazalendo bavuga ko barinze Uvira kandi ko mu gihe bava mu birindiro byabo AFC 23 yahita ifata iyi teritwari. Ni ubutumwa bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'u Burundi cyangwa iza RDC. Ihuriro kandi ryagaragaje ko byugarijwe n'ibibazo birimo kubura intwaro zihagije, amasaso ndetse n'ibiryo kuko bigoye kugaburira abarwanyi barenga 3,000. Risaba Perezida Felix Tshisekedi wa RDC kumva gutakamba kwayo. Inkuru y'imibereho mibi ya Wazalendo imenyekanye nyuma yaho umuyobozi w'iri huriro Lieutenant General Padiri Burenda David atumijwe i Kinshasa bitewe n'impamvu zitamenyekanye. Hanyuma rero aya ni amakuru murimo gukurikirana hano kuri Adi Rwanda TV, ni Adi Online, aho tubagezaho amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru tugiye gukomereza hakurya y'umugabane wa Afurika, aho tugiye kubabwira ko umuvugizi wa Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga muri Katari Majed Mohamed Al Ansari yatangaje ko igihugu cye kiri gukora ibishoboka byose ngo amakimbirane ari hagati ya Ukraine n'Uburusiya arangire, ndetse avuga ko biteguye kuba umuhuza mu biganiro by'amahoro. Aya ni amakuru rero murimo gukomeza gukurikirana, twizera ko mwamaze gukora subscribe. Ansari yavuze ko rero icyo Katari yifuza ari uko intambara yarangira, ndetse avuga ko biteguye gukora ibishoboka byose harimo no kujya hagati y'impande zombi ariko intambara ikarangira. Ati kuva kera na kera
twavuze ko Katari yiteguye kuba umuhuza no gutanga urubuga mu rwego rwo gufasha no gushyiraho uburyo bw'ibiganiro hagati y'impande zombi. Yongeyeho ko kandi Doha ishyigikiye ibikorwa bya diplomasi by'umwihariko iyobowe na Arabia Saudite, cyane ibiganiro byabereye i Riyadh ni Jeddah yemeza ko bizatanga umusaruro. Ansari yavuze ko Katari yabaye umuhuza mu biganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine mu bikorwa byo guhuza abana bakuwe mu gace k'imirwano n'imiryango yabo, ndetse avuga ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kandi ko biteguye gutanga n'ubundi bufasha. Biteganyijwe ko Emir wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani aragirira uruzinduko i Moscow hagamijwe kuganira na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho biteganyijwe ko bazibanda ku biganiro by'amahoro. Rero mbere yo kugira ngo dusoze aya makuru twabagezagaho agezweho muri aka kanya, munyemerere tubanze tubabwire zimwe mu ngingo zigenzi aya makuru yacu yibanzeho. Aya makuru yacu rero yagarutse aho twabagiye ko abiga mu ishuri rikuru rya gisirikare basobanuriwe iby'urugamba guhora igihugu, kandi muri aya makuru twababwiye ibyamamare bitandukanye byasabye bikanahabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. Muri aya makuru kandi twababwiye ko ingo zirenga 94% zo mu Rwanda ziracyatekesha amakara ndetse n'inkwi. Twababwiye ko kandi muri aya makuru meya wa Nyamagabe ntiyatunguwe no kuba ayobora akarere gakenye cyane mu gihugu, ariko nanone twababwiye ko hanze y'u Rwanda umujyanama wihariye wa Trump werutse i Kigali yashyize mu majwi mu Rwanda ndetse na RDF, ariko nanone twababwiye ko umwuka si mwiza hagati y'ingabo z'Uburundi ndetse na Wazalendo. Twanyarukiye muri Katari aho yiyemeje kuhuza mu kibazo cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mbere kugira ngo tuyashyireho mutemeri rero, reka tujye mwa cya gice cyacu cya nyuma aho tubagezaho amwe mu mahirwe aba agaragara, cyangwa se aho wagurisha ibicuruzwa byawe, aho wagurira ibicuruzwa, ndetse n'aho ushobora kuba wakora application y'akazi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ni mu kanya gatoya, mu minota mike cyane, ubundi tubagezeho bimwe cyangwa se aho wagenda ubona amahirwe ukabasha kuba wayabyaza umusaruro. Ikaze rero kuri Ad Online, aho ushobora kubona ibicuruzwa byose na serivisi ukeneye, kandi tukubwira ko nawe ufite ibyo ukora, nawe watwandikira tukabasha kuguhuza n'abaguzi cyangwa se abakeneye ibyo ukora. Ariko nanone muri Ad Online tuguha serivisi nziza zijyanye n'ubujyanama bwo gukora business ndetse no gukora amaproje atandukanye. Nawe ukeneye serivisi, nawe tuguhaye ikaze. Ariko nanone ukeneye umukozi wo gukontorora business yawe
mu gihe utabona umwanya wo kwigerera muri bizinesi, ufite abakozi b'abanyamwuga nawe ubakeneye, watwandikira kuri 0788901039 ubundi ibintu bikabasha kugenda neza. Ariko nanone tubakorera business plan zigezweho kandi nziza zituma akazi kawe na business yawe iba iy'inzozi y'ahazaza. Ariko nanone tugufitiye na project proposal, aho tugukora project proposal nziza cyane ku buryo aho uyijyanye rwose bigaragara ko uri umunyamwuga. Ni nako rero aha tugira isoko koranabuhanga, aho tukugereza ibicuruzwa tukakumenyekanishiriza ibicuruzwa ku isoko, ndetse abantu benshi bakabimenya ufite ibyo ukora cyangwa ibyo ucuruza. Rero nawe ni karibu kuri Ad Online Market, aho ibicuruzwa byawe tubimenyekanisha na serivisi z'ibyo ukora, ndetse abantu bakaba banabigura binyuze kuri Ad Online Market bitabasabye kujya ku iduka ryawe. Niba rero ufite bizinesi nawe yandikishe kugira ngo ibicuruzwa byawe nawe tujye tubigeza ku bakiriya banyu. Hanyuma rero ariko dufite n'amahugurwa tubaha dutanga online, aho tubaha amahugurwa ajyanye na technology entrepreneurship training, aho tubahugura gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kwihangira imirimo. Mu by'ukuri ni ikintu buri wese akeneye, ndetse waba ufite bizinesi, waba ushaka kuyitangira, aya mahugurwa nawe ntagucike, atangirwa online. Uyakeneye rero watwandikira kuri 0788910339. Hanyuma rero tubagezaho n'agace kaba kihariye ahantu hatandukanye, tukababwira ibihakorerwa kugira ngo mumenye aho mwagenda mukura ibintu, yaba raw materials cyangwa se ibicuruzwa bitandukanye. Ariko nanone nk'uko twabibabwiye mu gace kacu k'amakuru tuba turimo tubagezaho agace twise Ad Opportunity, aho tubagezaho ibyagufasha mu kubona cyangwa se mu kubona amakuru wajyaniranye n'ibyo ukora cyangwa se ibyo ucuruza, uko abakiriya babikenera, aho wabicururiza cyangwa se aho wagurira ibintu bitandukanye. Hanyuma rero iyo muri kano gace kandi ni naho tukugezaho igice cy'aho ushobora kubona akazi bitewe n'akazi gatandukanye kaba kari ku isoko. Ariko nanone tukiri aho tunabagezaho n'amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aricyo gice twari turimo. Reka tuze rero tubagezaho aho ari kugaragara imirimo mushobora kuba mwakora, ndetse kandi mukakora amasoko atandukanye. Ariko nanone mukaba hari n'amasoko atandukanye mwagenda mugurishaho ibicuruzwa byanyu. Rero hamwe mushobora kuba mwabona akazi niho tugiye guhera muri kino gice cyacu cya Ad Opportunities. Muri National Land Authority hari imirimo irimo, ugiye kuri e-recruitment kuri Mifotara, iyo mirimo wayibona n'iyindi itandukanye, ndetse hari na internship ziri muri African Union, izo nazo ushobora kuapplyingaho ibintu bikabasha kugenda neza. Ariko nanone ku munsi w'ejo tariki ya 18 twizera ko mwamaze kumva mu makuru yacu yahise ko hari itangazo UTB yatanze rivuga ko abantu ejo bose barangije segonderi babishaka bari bujye gukora ikizamini cy'icyongereza, abazagitsinda bakazarihirwa amashuri yabakurikiraho yo muri kaminuza. Birumvikana rero ko ayo ni amahirwe utagombye kuba utakaza we ukurikiye aya makuru yacu.
ayo nayo n'amahirwe wabyaza umusaruro rero n'ayandi ma internship birumvikana ariko ufite n'ibicuruzwa wabicururiza hano kuri Adi Online Market aho bitugezaho tujya tuguhuza n'abakiriya bakeneye ibyo ugura rero ni naha dusoreje amakuru yarimo kuvugwa muri aka kanya hirya no hino ku isi nge wabagezagaho ndi Dieudonné Nshimiyimana reka dusubire mu biganiro n'amahugurwa yandi tugenda tubagezaho twizere ko mutibagiwe gukora subscribe aho muri hose turabasuhuje komeze mugire ibihe byiza iyo ni Adi Online Adi Rwanda TV dusubire mu bindi biganiro n'ayandi makuru mukomeze mugira amahoro y'Imana mukomeze mukugeneza aho muri